Čitanje misli nije trik, to je veština kojom su ovladali najuspješniji ljudi. Dok telepatija zvuči kao super moć koju neko posjeduje, čitanje nečijih misli je zapravo veština koja se može naučiti. Može da ima široku primjenu, od predviđanja potreba klijenata i kupaca do znanja kakav pristup da imate prema nadređenima. U stvari to vam je razvijanje unutrašnje intuicije, o tome šta drugi cene i može vam pomoći da napredujete u raznim životnim poljima. Posjedovanje ovog znanja se naziva emocionalni kvocijent, skraćeno EK, i imaju ga ljudi koji se lako povezuju sa drugima u smislu lakog uspostavljanja komunikacije i čitanja njihovih misli na osnovu onoga što primate. To je u stvari jedna vrsta emocionalne inteligencije i koje posjeduje ima veoma poželjnu osobinu koju veoma upotrebljava i u poslu i u privatnom životu. Suština je u sljedećem. Možete biti najpametniji na svetu, ali ukoliko ne znate da komunicirate sa okolinom, to vam ništa ne vredi. Psiholog Daniel Goleman, stručnjak za emocionalnu inteligenciju, je otkrio 5 znakova koji ukoliko ih posjedujete, otkrivaju koliko ste emocionalno inteligentni. Ne reagujete na prvu loptu. Visoko emocionalno inteligentni ljudi ne reaguju na prvu loptu. Njihov pristup problemu je smiren i oni analiziraju situaciju, slušaju bez osuđivanja, stavljaju određeni problem u određeni kontekst i suzdržavaju se od reakcije sve dok potpuno ne slože kompletnu sliku u glavi. Možete da kontrolišete svoje emocije. Samokontrola je veština koja se uči i pomaže da budete potpuno prisutni u trenutku i smireni u stresnim situacijama kako bi bili u stanju da donosite ispravne odluke i sačuvate živce. Samokontrola je ključna emocionalna veština kojom bi svako morao da ovlada. Svesni ste sebe. Emocionalno inteligentni ljudi su u stanju da objektivno sagledaju situaciju ili kao što mi volimo da kažemo, da se stave u tuđe cipele. Ako ste svesni sebe, vi dovoljno dobro poznajete sebe da ste u stanju da prepoznate emocije koje vas uznemiravaju. Uz to, morate imati razvijenu empatiju prema drugima da bi bili u stanju da razvijete kvalitetan odnos sa nekim drugim. Lako se prilagođavate promjenama. Neki od glavnih pokazatelja inteligencije su moć prilagođavanja i snalaženja u nepoznatim situacijama. Visoko inteligentni ljudi koji posjeduju emocionalni kvocijent su u stanju da prepoznaju kada je došlo vreme za promjene. To se radi na osnovu samoprocene i saznanje da neka strategija koju su do sada primjenjivali više ne funkcioniše ili bar ne daje određene rezultate koji očekuju. Pozitivno utičete na druge ljude. Oni ljudi koji posjeduju emocionalni kvocijent imaju jaku i želju i potrebu da pomognu drugima u njihovom duhovnom razvoju, a znaju to i da realizuju. Oni to realizuju na način da umeju da prepoznaju kvalitete drugih ljudi i na taj način znaju da ih podstaknu da ove kvalitete razviju još više i da ih primene. Ovo je jedna od karakteristika velikih lidera. Posjedovanje emocionalnog kvocijenta vam može pomoći da na 5 jednostavnih načina pročitate šta neko misli. Prilikom prvog susreta i neke uobičajene nekonvencionalne komunikacije, možete na osnovu ovih jednostavnih načina odmah imati neka od osnovnih saznanja o osobi sa kojom ste stupili u komunikaciju. Prvo počnite sa generacijskim razlikama. Razumevanje nečije generacije može dati uvid u to kako ta osoba razmišlja. Generacija je praktično sočivo kroz koje ljudi gledaju na život. Ove generacijske razlike su fascinantne, jer nove tehnološke generacije se često kriju iza računara i govore svoje mišljenje preko Twittera i blogova. Oni ne pridaju vrednost komunikaciji lice u lice. Tehnički gledano, oni su generacija koja je rođena od ranih 80-ih do ranih 2000-ih godina i oni pokazuju neke potpuno specifične osobine u odnosu na prethodnu, generaciju X. Ljudi iz generacije X su rođeni u 60. i 70. godinama prošlog veka, a pre ove generacije su ljudi rođeni u baby boom generaciji. Baby boom generacija je rođena posle Drugog svjetskog rata. Pripadnici ove generacije vole da razgovaraju sa nekim lično. Razumevanje nečije generacije će vam pomoći da znate koji je najbolji način da im pristupite, da biste razvili vezu. Generacije također cene i različite stvari. Nove tehnološke generacije, na primjer, traže bolje rezultate i kada razgovarate sa njima, govorite o brzim dokazanim procesima. Boomeri su konzervativniji, pa kada razgovarate sa njima,
Krećite se sporije i razgovarajte o stvarima kao što su, na primjer, bezbednost i rizici. Prepoznajte znakove upozorenja. Drugi način da vam ukaže šta neko misli je da potražite neke od svojih bolnih tačaka, što će vam pomoći da postavljate prava pitanja. Veoma je važno uspostaviti ličnu vezu da biste znali šta neko preko puta vas smatra važnim. To praktično znači da morate imati velike uši i mala usta. Na taj način ćete uvidjeti šta kod njih izaziva emocije i gde se nalaze njihove zone udobnosti. Najbolje je da postavljate otvorena pitanja, koja će omogućiti toj osobi da podeli sa vama svoja razmišljanja i izazove. To vam može koristiti i da podelite priču o tome šta ste uradili jedni za druge. 9 od 10 ljudi će se složiti da imaju sličnu ili istu priču, što će vam pomoći da bolje razumete šta je to što je njima potrebno. Razmotrite ličnosti. Od velike pomoći vam može biti uočavanje i posmatranje individualnih kvaliteta osobe, kako bi utvrdili ko su oni kao osoba i šta im je važno. Potražite tragove za nečiju ličnost obraćajući pažnju na karakteristike i izraze. Neko ko više voli da bude dominantan, na primjer, može imati previše čvrst stisak ruke. Ljudi koji lako prihvataju humor, često će ubaciti i sarkazam u razgovor. Koristite ove tragove da odredite njihove vrednosti i njihov pristup. Potražite neverbalnu komunikaciju. Neverbalno ponašanje je također važno i obratite pažnju na tragove govora tela. Ako se neko nagne, zainteresovanje. Ako se povuku, pogledaju na dole ili se okrenu, nemaju blage veze o čemu govorite. Jako je važno razviti i dobro uvo koje može da sluša suptilne zvukove. Ton nečeg glasa također vam može dati odgovore. Na primjer, ako vam neko odgovara monotono, najverovatnije nije zainteresovan za vaš koncept. Ako vas gledaju dok govorite i naginju se, oni pronalaze vrednost u onome što govorite. Budite dobar slušalac. Na kraju, slušajte šta neko govori, kao i šta ne govori, ali obratite pažnju na činjenicu da mnogo ljudi može da sluša, ali u stvari ne čuje. Čak i preko telefona možete da prepoznate strastven glas, kao i kada je neko frustriran. Njihov ton se menja, čujete uzdah ili neke druge suptilne zvukove. Prva i jedina prepreka za ovakvu emotivnu percepciju je elektronska pošta. Zbog toga uvek izbegavajte da ovim putem prenosite neke kritične ili emotivne poruke. Elektronska pošta jednostavno blokira prenošenje značenja koje stoje iza izgovorenih reči.